Reka mbasuze mbifuriza ibihe byiza mwe mudukurikira muri hirya no mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndizera neza ko mumeze neza. Abakoze subscribe ndabashimira, abatarayikora kubikora biroroshye cyane. Ni ukora munsi gato y'inkuru twakoze ukareba handitse ijambo subscribe magambo atukura ugakandaho ukanyeganyeza nizogera kugira ngo ujye ukomeza kuba natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tukugezaho. Hanyuma reka tuganire ku makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa mu Rwanda. Amakuru yizewe agera mu itangazamakuru mu Rwanda ndetse yavuye mu murenge wa Kiramuruzi nuko Nsengimana François wamenyekanye nka Igisupusupu yatawe muri yombi na polisi ikorera mu karere ka Gatsibo, akaba akekwaho gusambanya umwana ukiri muto. Umuturage iboneye n'amaso ye bajyana Igisupusupu kuri sitasiyo ya polisi yavuze ko yafashwe ahagana saa 9 kuri uyu wa gatatu. Yagize ati umuhanzi Igisupusupu twabonye afashwe na polisi, bavuga ko yafashe umwana ufite imyaka 14, bamufunze hano Kiramuruzi. Twumvise bavuga ko yasambanyije umwana wo muri Murambi. Umwe mu bayobozi bakorera ku biro bya Kiramuruzi yemeza ko Igisupusupu yatawe muri yombi. Yagize ati Igisupusupu twamufashe arakekwaho gusambanya umwana, ibindi mwaza kubaza umuvugizi w'inzego zibishinzwe ukuvuga urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB mu Rwanda cyangwa se wenda polisi, ariko RIB niyo ifite mu nshingano gutangaza aya makuru. Akaba rero uyu mugabo ari umwe mu bahanzi bakunzwe cyane ndetse yamenyekanye mu gihe gito, ni umwe mu bakuze ariko yamenyekanye mu gito, bamukundira ibihangano bye bitandukanye ndetse na style, uburyo acurangamo umuduri hanyuma anaririmba mu ndirimbo zitandukanye nk'itwa Igisupusupu. Ni imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane, bikavuga ko yaje kuva mu karere ka Gatsibo mu y'Iburasirazuba azanywe n'uwitwa Ale Mukurarinda, aza mu by'ukuri kumufasha mu bijyanye n'ubuhanzi bwe, atangira gukora ibihangano bitandukanye byakunzwe n'abanyarwanda batari bake. Amakuru yatugeraho avuga yuko uyu mugabo yaba yamaze gutabwa muri yombi. Reka dukomeze turebamo n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa mu butabera. Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Ikaze muraya amakuru. Urukiko rukuru mu Rwanda rwahamije Jean Claude Iyamuremye imyitwarire igize icyaha cya jenoside, rumukatira gufungwa imyaka 25. Iyamuremye yaburanye ahakana ibyaha aregwa mu kwiregura kandi yavuze ko atari kwica abatutsi kandi na nyina ari umututsi. Yavuze ko yari afite imico ya gitutsi, ingingo itari gutuma yijandika muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Umucamanza yavuze ko habayeho impamvu nyoroshya zo kuba yarakoze icyo cyaha afite imyaka 19 no kuba byarabonetse ko hari imwe mu miryango yarokoye nk'uko BBC yakurikiranye iburanisha ibitangaza. Urukiko ruvuga ko rushingiye ku bimenyetso n'ubuhamya rusange rusanga hari abatangabuhamya bamwe bamushinja bavuguruzanya ku ruhare aregwa mu bwicanyi i Gahanga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Kwavuze kandi ko nta cyerekana ko yagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe kuri Eto Kicukiro, bityo rutashingira ku buhamya ngo rumuhamye ibyaha byahakorewe. Gusa urukiko rwavuze ko rushingiye ku bimenyetso n'ubuhamya bwuzuzanya kandi bufite ireme rusanga aragize uruhare mu bwicanyi bwakorewe abatutsi ku kigo nderabuzima cya Kicukiro no ku gasozi ka Nyanza ya Kicukiro. Urukiko rwavuze ko Iyamuremye Jean Claude yari mu gatsiko k'interahamwe zahigaga abatutsi aho hantu n'ahandi mu ngo z'abantu muri Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ruvuga ko nubwo ubwe yagize uruhare mu kurokora imiryango imwe y'abatutsi yahigwaga, ariko imyitwarire ye muri jenoside igize icyaha cya jenoside. Umucamanza yavuze ko impamvu nyoroshya zo kuba hari abo yarokoye no kuba yari akiri muto afite imyaka 19 zitumye amukatira igifungo cy'imyaka 25. Iyamuremye Jean Claude umaze imyaka 5 aburanira mu Rwanda ntacyo yavuze ku cyemezo cy'urukiko rukuru, afite iminsi yo kuba yajurira icyemezo cy'urukiko. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, Minisitiri w'Intebe mu Rwanda Edouard Ngirente yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ku ngamba nshya zo kwirinda icyorezo COVID-19. Muri icyo kiganiro Minisitiri w'Intebe yahumurije abanyeshuri bagiye gukora ibizamini bya leta, bizeza ko batazacikanwa kubera ko amashuri yose yafunzwe mu rwego rwo kwirinda COVID-19. I Kigali, Eric Bagiruwubusa.
Iki kiganiro n'abanyamakuru kije nyuma y'izindi ngamba nshya za guverinoma zo kwirinda icyorezo COVID-19 zizatangira kubahirizwa kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa karindwi. Aganira n'abanyamakuru, Minisitiri w'Intebe Bwana Edouard Ngirente yavuze ko kuba afite impungenge ko hari abanyeshuri bazabihomberamo kubera ko amashuri yafunzwe bitazabaho. Aha bitaye cyane ku bagombaga gukora ibizamini bya leta. Nkamara abantu impungenge ko iyo twafashe imyanzuro ntabwo twibagirwa uruhande rumwe ngo tuvuge ngo amashuri arafunze twiramije ko ababyeyi bafite abana bafite ibizami. Ngira ngo ikindi twakize cyane ariko muri igitangazo twasohoye turavuga ko amashuri afunze ariko ko Minisiteri y'Uburezi iri buze kwita ku bana bari bafite ibizami bya leta bizakorwa muri ukwezi kwa karindwi. Abo ngabo twabageneye umwihariko wabo, nta mpungenge bagira. Minisiteri y'Uburezi irabitaho, iramenya bari mu mashuri aho bari basanzwe barara n'abajyagaho ku munsi uko bibafate, ariko ndagira mbize ko nta mwana uzahomba ikizami cye. Iki kiganiro Minisitiri w'Intebe akigiranye n'abanyamakuru mu gihe hari hatangiye kumvikana icyoba muri rubanda ko bashobora kwisanga bashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo. Umukuru wa guverinoma akavuga ko ugutakamba kwabo kutashingiweho mu gufata ingamba, ahubwo ko habayeho gushyira mu gaciro hashingiwe ku buremere icyorezo COVID-19 kigezeho. Rero ko uwo muturire wo kuzabona ntabwo ari ukwibarinda, ni ugushyira ku munzani ibyo byose. Ariko nk'uko nagira ngo mutumva ko kuba tutayishyizeho uyu munsi ari uko twayibarinda abahungu babidusabye, oya, nawe yashobokaga ariko dushyira ku munzani. Bivuze ngo dukomeze twirinde, niyo no kudanishobora kuzagira ikongera ikaba bitewe n'uko yazamutse. Muri iki kiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi yakanguriye abaturage binubira guma mu rugo gukomeza kwirinda birenzeho. Ibihabanye n'ibyo bashobora kwisanga muri guma mu rugo. Twabonye ku manywa abantu bandika bavuga nyaboneka mu kiza ro kudahuri ntabwo tuyishaka, kudashaka ro kudahuri nta kundi usibye kwirinda. Kutirinda byazanye ro kudahuri ko abantu bose barwaye mu gihugu badashobora kubona uburyo bavurwa n'abaganga babitaho, kandi izindi ndwara ziracyariho. Uyu ni umwanya wo kugira ngo umunyarwanda atekereze ku giti cye, atekereze we n'umuryango we, kandi nanumve ko covid yije ntabwo iza ireba kanaka. Leta y'u Rwanda ikomeza kumvikanisha ko buri wese afite inshingano zo gukomeza kwirinda no gushishikariza mugenzi we kwirinda icyorezo COVID-19. Mu buryo bw'imibare, inzego z'ubuzima ziravuga ko ikigereranyo kigaragaza ko muri uku kwezi kwa gatandatu icyorezo cyarushijeho gukaza umurego. Muganga Daniel Ngamije utegeka Minisiteri y'Ubuzima avuga ko imibare yikubye inshuro hafi enye, agasanga hakenewe gukaza ingamba. Ntabwo twaherukaga imibare y'abantu 7, 8, 9 bapfuye ku munsi, ariko twese turayibona muri no minsi, cyane cyane muri iki cyumweru turimo twageze aho dutangaza abantu minsi ikurikiranye barenze 5 bapfuye barize covid. Noneho wanasesengura ugasanga mu bapfuye harimo n'abantu bakiri bato, harimo abantu bafite imyaka 40, 39, nta kindi kibazo cy'ubuzima yarasanganywe. Ibyo byose iyo umuntu abirebeye hamwe, ikibazo cya covid kirakomeye, ndetse n'ingamba zagiye zifatwa hakenewe ko zishimangirwa n'izindi kugira ngo uyu muvuduko w'ubwiyongere bwa covid udakomeza kwiyongera, ugasanga noneho kibaye ikibazo tudashoboye guhangana nacyo, kuko ikizaba kirenze ubushobozi bw'ibitaro n'abakozi bo kwa muganga kugira ngo bahangane nacyo. Ni byiza ko hafatwa rero ingamba, navuga ko zikaze, ziyongere kuzari zarafashwe mbere, ngo turebe niba imibare twayigabanya, hanyuma tukabasha guhangana neza tukanavura umubare ukuzagenda ugabanuka w'abarwayi bafite covid. Mu bigaragara, Leta y'u Rwanda imaze gukaza ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19. Itangazo ryasohoye kuri uyu wa mbere n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe rivuga ko aya mabwiriza asubiwemo kubera ubwiyongere bw'abandura virusi ya corona bakomeje kugaragara. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti National Drug Authority NDA cyatangaje ko cyemereye umuti witwa Covidex kugurishirizwa muri za farumasi n'ahandi habigenewe nk'umuti wo gufasha mu guhangana na virusi ya corona, ariko ntufatwe nk'umuti uyivura. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kabiri, ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti kiravuga kandi ko uwo muti ugomba gufatwa hakurikijwe inama z'abakozi mu by'ubuvuzi. Ati National Drug Authority ishingiye ku bushakashatsi bw'ibanze hamwe n'inyandiko bifashe ku buziranenge bw'uwo muti Covidex yawemereye gukoreshwa, ariko irasaba abarimo kuwukoresha bose ngo haramutse hari ingaruka bagizeho bahite batumenyesha.
Abiyaze Rwamwiri umuvugizi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti muri Uganda. Icyo kigo kandi kiravuga ko iki ari icyemezo cya mbere gihabwa imiti yakozwe mu bimera bivura hakurikijwe ubushakashatsi bwerekana ko uwo muti ufite ubuziranenge kandi ari ingirakamaro. Mukanyana avuganye n'umunyamakuru w'ijwi rya